rero nkomeze kuguhereza ikaze kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza. Ahangaha ni kuri stade Nyamirambo cyangwa se kuri stade Pele Stadium, ahagiye kubera umukino w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police FC yo mu gihugu cya Uganda. Ni igihugu cy'abaturanyi neza cyane cyegeranye n'igihugu cy'u Rwanda, aho uyu mukino wiswe Pele cyangwa se umukino wiswe Lion Days ukaba ari umunsi wa Rayon Sport, umunsi ukomeye cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi ndetse baraza kuba nanone berekana bamwe mu bakinnyi bashyashya baguzwe mu gihugu cya Maroc, ari nako kandi staff yose ya Rayon Sport iraza kubimurikwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Reka rero nguhereze ikaze njyewe Nditsabimana Jean Bosco, iyi ni channel Kamatocyi TV. Icyo nagusaba ni ugukanda subscribe, ubundi tugakomeza tureba uyu mukino uko uri bwaze kuba warangira, cyane yuko ari umukino ugiye kuba usuzumwa ku bakinnyi ba Rayon Sport, ndetse bakaba bareba uburyo iyi kipe ya Rayon Sport ihagaze mu kuvuga ngo mbere yuko shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda itangira, Rayon Sport ikaba igiye kubanza kwerekanwa neza cyane uburyo timu yayo yose izinjizanya mu gikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha izaba ihagaze. Ngayo nguko rero harimo abakinnyi b'abanyamaroke babiri, nk'uko mu kanya ndaza kubereka amafoto yayo. Ni abakinnyi Rayon Sport yaguze hara mu gihugu cya Maroc. Aba bakinnyi nabo baraza kuba bagaragara kuri uyu mukino wa Rayon Sport. Nk'uko muri kubibona, Rayon Sport mu myenda mishyashya cyane yanditseho Skol imbere, ari nawe muterankunga wabo mukuru w'iyi kipe ya Rayon Sport. Ejo bundi rero Rayon Sport ikaba yaraje kuba yasinyana amasezerano ndetse n'uwo bita The Ben ndetse n'umufasha we. Ni byinshi rero tugiye kuvuga kuri ikipe ya Rayon Sport, ariko nanone reka duhere ku by'uyu munsi Rayon Days. Uyu munsi ubundi uvuze iki kuri ikipe ya Rayon Sport? Uyu munsi ubundi kuki wateguwe, ugamije iki ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi bayo haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda? Niki uyu mukino ugiye gusobanura? Nicyo ngiye kugusobanurira. Yes, Rayon Sport rero nyuma yuko iguza abakinnyi bamwe batandukanye, ni ukumva yuko APR FC nawe yari yamaze kwemeza yuko igiye kugikinisha abanyamahanga. Rayon Sport igira kuno itera akajisho mu gihugu cya Maroc, maze ijonjoramo rutahizamu wambara nimero 28 mu mugongo, maze imuterekano mu ikipe ya Rayon Sport. Ntago ari uwo gusa, ahubwo mu gihugu cya Maroc yakuyeyo n'undi uwo twakita nk'umudefenseur ukomeye cyane, cyangwa se akaba umwataka ari guca ku ruhande rw'ibumoso. Rayon Sport nayo rero ibimwibitseho gutyo. Si ibyo gusa, akandi gashya Rayon Sport yaje gukora rero, yaje kuba igaragara mu mwambaro mushyashya. Ni jezi yabo ya gatatu, ubu ngubu bagize imyambaro mitatu. Rero uyu munsi Rayon Sport ikaba igiye kumurika umwambaro wayo mushyashya kuri uyu munsi wa Rayon Days. Nguyo nguko rero bimwe mu bintu by'ingenzi byatumye Rayon Sport itegura Rayon Days mbere yuko yinjira mu gikombe cya shampiyona kibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ndakubwira yuko rero uyu mukino wa Rayon Sport ugiye kubera hano kuri Pele Stadium cyangwa se icyahoze ari stade Nyamirambo, ari umukino uraza kurangira. Nyuma yo kurangira, staff yose ya Rayon Sport ikagenda imurikwa neza cyane, haba abatoza cyangwa se n'abungirije abatoza n'abanyamabanga b'iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse hakaza kuba bavugishwa n'itangazamakuru bakabazwa bimwe mu bibazo byo kuri iyi kipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko rero Rayon Sport igiye kugaragaza undi mwambaro mushyashya wayo igiye kuzatangirana iyi shampiyona yo mu Rwanda yambaye. Ni ibintu rero bishimishije cyane. Reka rero mu kanya gatoya nze kubareka mukurikirane umukino wacu uri kubera i Nyamirambo. Umunyamakuru wacu Nziza TV ku buhanga bw'ibyuma Nyamirambo niwe uragenda bagezaho uyu mukino wa Rayon Sport, maze tuze guhuza amajwi n'amashusho hano kuri YouTube channel murusheho gukurikirana uyu mukino. Ndagusaba kutihutisha ino video rero kugira ngo hataza kugira ikintu kigutsinda. Hano ni imwe mu myitozo ikipe ya Rayon Sport. Nk'uko mubibona umukino wamaze gutangira neza cyane. Reka tubaharire umwanya maze murebe iyi match. Ibindi turaza kugenda tubigarukaho nyuma tumaze kubona icyo iyi match isobanuye, cyangwa se iki match iraba imaze kuba yatanga hano kuri stade Nyamirambo cyangwa se kuri Pele Stadium. Iyi ni kufura rero y'ikipe ya Rayon Sport nk'uko mubibona. Ibindi rero reka mbareke nanjye
ngire ni muryoherwe n'umukino aba Rayon Sport kuri uyu munsi wanyu wa Rayon Days, murusheho kwishimira. Ikindi kandi reka tuvuga ati congratulation Rayon Sport ku buryo yakoze bw'impinduka nini cyane, haba mu buryo bwo kugura abakinnyi ndetse no kugira imyambaro myinshi isa neza kuri iyi kipe. Ni ikipe y'igikundiro, reka ndusheho kubifuriza kugira ibihe byiza.